tene ngata genetics train yotono pata genetics na ngata de ngata Mendel score ngata pata sung hala Mendel chi jos ko nam skis tene nam tons tene kwe pea plant ka tene study jos hala lo phalanji fe kwe pea plant ka study churupin ta kwe pea plant po chi fe kwe sirf pea plant po choose jos no yang plant ji chi fe choose ma jos kyazana tevena kwe main buketana kwa in aspera khachik importance or ke khala kwa de mo ke ya pea plant chi fe kwe choose jos kyazana chikta pea plant gune self fertilization ya to self pollination changen kya teo kazu izena ka to pea plant na shanme plant na tene flower chikchi ke nang kwa tene male nang female reproductive organs niska present yo nokpa tene tenna flower chikchi na tene self pollination so pasong tenna wenang ko tenna flower chikchi nang ko self fertilization chano hala te fe khwa chik te just khwe zuka pea plant ko choose kya so te man pa tene I main young plant ko pea plant chikchi ngata chief ya choose kya zena tene chikpa ko annual plant jing kya khala annual plant zena ga to pea plant punga ta season chikchi na ko grow chanya na miro khoi fe season gi sum sapika ngata shrings te du ko samruk season chikchi na ko kya khala te fe ko yang le mo kya so pea plant te fe ko choose kya tene yang stana yang po flowers po pea plant na flowers po bisexual zara na po tene khena izuka plant tena chichi nang ko male na female reproductive organ iska present yota no pa te fe ko bisexual zara no so ya to you chino zana you hermaphrodite I sign bongata hermaphrodite la zara no so hermaphrodite zana che zara no zana tena bisexual male na female reproductive organs उन्ना प्लांट चिची ना प्रेजेंट उतना या एनिमल चिची ना मेल ना फीमेल जैसे अर्थ फॉर्म में ना यो हमें दा कोई सेगमेंट 14th पे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यो आते ने 17-18 जी का तेने जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो यो आता है तेने इसका वो मेल ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना एनिमल चिची बॉडी चिची का प्रेजेंट उतना त्यो आंगा ता hermaphrodite या bisexual जरा खला तेना चला ई फ्लावर एक केस ना पी प्लांट एक केस ना तेने फ्लावर चिची ना को मेल ना फीमेल रिप्रोडक्टिव निस्का ऑर्गन निस्का प्रेजेंट होत पासों त्यो bisexual जरा फ्लावर बो bisexual त्यो मनपा तेने अगर ngata cross pollination chunz na tyo possible chano so tene tyo kazu chunz na ya flower chichi na ne tene male reproductive organ bo phis tas pa tene young flower ji kene tyo te ka khoi pollen bo shet chuna tene tyo cross pollination anga ta artificially chung yan chisino so khoi khwa ka izuka generation khwa ka plant izuka character go sinzan na tyo chung yan pasong tene khoi te fe pea plant po choose kya so tyo man pa tene I young point chichik ma khachan jino tene varieties kun khetana tene alternative forms of characters in a form na I varieties kun khetana po yang variety matlab I plant a variety bo khetana alternate form na ko ka go sin sam na tyo thop nyan pasong tene tyo fe khoi choose kya so ta o te varieties gun khetana tene ko izuna available pure forms hala that can breed true matlab cheez etno zena ko ka plant po same generation bo kwasting mang go sin sam na tene khwate chospo ko produce chung yan ches no artificially chung cross pollination choste khona tenna same plant bo ko just mashu tenna khoi character chan plant po next generation na khong yan pasong generation after generation same type of character khong yan pasong tyo ala ngata tene pure forms etno so te fe tene khoi pea plant po o te fe choose ke ta ngata stana ka to pea plant na tene khoi study choose ne khoi 7 contrasting traits po ngata ti shiches no hala pea plant na 7 contrasting traits po ngata shows na contrasting traits pochi chiri no zena kato guma khwe choose kya seed shape po hala seed po ngata sta na kato seed po round tene kho seed po skam sana po wrinkle jigura mira sexual duskan jigura mira tene khwe seed shape po hala seed shape po tene round ya wrinkle do kya teve basis ka chichik seed color bo ngata ko shondo khachik ngata yellow on hala pea plant seed po khachik green on so o teve basis ka tene flower color bo first bungata seed shape then second bungata seed color this in a flower color bungata khachik ngata violet on the color shanme izuk mento khachik ngata white color on the color then na chola flower position ekang khwe izuk chus kya so then is third po you borna then flower na related so ngata fourth po you achostan flower position zara na yampo flower bo ya to ko stem
exhale position bika kya stem me exhale thama gune ka present kya khala exhale stem me izu thama gune ka present kya ya to terminal jana stem me tip ka present na ka to tene tyo flower e position e basis ka exhale ya to terminal dukse te hala tenna chola pod san me paspa yo mi to tene te pod poketana por e shape ya to isos la full steps na iju aligning ngata construction tho amir khala ya to constricted ya isok la ngata shanma isu constrict sonti on khala tio ya to tene next character bo sixth bo ngata por e color e basis ka color bo khetana ya green yonduk ya ngata yellow color yonduk khala shanmesh isu paxpe color bo teve basis ka study choose kya tene yang chi ngata stana last po 7 contrasting traits is pas te me height po plant khachik ngata shanme plant khachik ngata tene izuk khachik ring mo yong khala khwe izuk po length po tene khwe khachi na ote khwe stem bo khetana tene dwarf yong chik chune ka khwa tene shanma on mas ki khachik ring mo son te ka shanma ki te contrasting traits kun ngata 7 contrasting traits sera so yuma important no authority switches no p yana pisum sativa me 7 contrasting traits po shods na ya p plant chief ngata izuka khwes chief khwe p plant bo study choose kya na ngal ngata discuss chokan butene in iska ka diringa ta borin jule